Can I see your hands raised in the sky, saying, God, thank you for all that you have done in my life. If I look back in the year 2024, oh God, all I can see is your faithfulness in my life, Jesus. There's not one moment that you have forsaken me, that you have forgotten me, oh Jesus. I am the apple of your eyes, oh God, and you have brought me far. You have brought me, Lord God, far, Jesus. And I am still here because of your love, because of your grace, because of your goodness and faithfulness. And I will welcome the year 2025 filled with hope, filled with courage, filled with new beginnings, oh God, because your mercies are new every morning, and you are the God that is the same yesterday, today, and forever. So church, lift up your hands and let's worship the living God. Hallelujah. And all together, let's declare what is written here. And I want to hear your voices as we say, my heart, oh God, is steadfast. My heart is steadfast. I will sing and make music. Awake my soul, awake harp and lyre. I will awaken the dawn. I will praise you, Lord, among the nations. I will sing of you among the peoples. For great is your love, reaching to the heavens. Your faithfulness reaches to the skies. Be exalted, O God, above the heavens. Let your glory be over all the earth. Let your glory be over this place, O God. Be exalted in our hearts, in our lives, in this church, in this congregation, in your great assembly, Father. We want to bless your name today for who you are. Let's worship the Lord. If you have been grateful to the Lord this 2024, bugto, let's sing it out. We worship you, Jesus. Sing it out, standing here. Standing here in your presence, thinking of the good things you have done. Oh, patiently, just see yourself fall. We sing it out, you're holy God. You're righteous, Jesus, and faithful to the end. Worship you, Jesus. Come on, church. Worship Jesus. Worship Jesus. He's in this place. Standing here in your presence. Standing here in your presence. Thinking of the good things you have done. Waiting here patiently to see your still small voice again. Holy, this is who you are, God. You're faithful, Lord. Savior, healer, redeemer, and friend. I worship you for who you are. I worship you for who you are. I worship you for who you are. Jesus, we worship you. Declare this. My soul secure, your promise sure, your love endures. He has not changed, Buddha. Your soul is secure. His promise is still sure. Hallelujah. With
with all conviction. Once again, let's sing it out. My soul, secure. Your promise sure. Your love endures always. I will worship you for who you are. I will worship you. Oh Jesus, your name is Jesus, the name above all names. Oh, we worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. We turn it up, our praises. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. You are here as we lift you up. You are riding on our praise. Be enthroned over everything. You are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift up praise and you change the atmosphere. Your heart's open now, everybody sing it out. Oh, turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. As we praise, well, I can feel the change as your presence now invades. Hear the sound, chains are falling down. Oh no, chains are falling down. Hear it, hallelujah. This is prophetic, this is prophetic. I can feel it in the air. We lift up praise. Oh, I am free. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. We turn it up, you turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Oh Jesus, come on church, let our praises go up. His rain comes down. This 2025, book to declare it, that His rain is coming down on you. It's gonna open the heavens for Him, for His presence to come down. Oh, our praise goes up, your rain comes down. Claim it, church, claim it. Our praise goes up, your rain comes down. Oh, praises, our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. With shouts of praise, with shout of praise, we celebrate King of glory and say, you are riding on our praise. Oh Lord, turn it up, this sound of praise. Louder, hallelujah. Lift him up and shout it. Make it louder than all the voices that you hear. Oh, shout it out. This sound of praise. Lift him up over all. All praises belongs to you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, oh God, hallelujah. Hallelujah, Father. Today, Jesus,
our shouts, our declaration, and proof of your goodness in our lives, Father. Oh Jesus, we lift up our hands today, Lord. We don't want to miss this moment to worship and praise you and tell you how grateful we are, oh God, that we were able to survive, that we are still alive, oh God. It is only by your grace, Jesus. By your grace, we have overcome. And by grace, Father, we are gonna welcome another year, Jesus, living in the bounty of your goodness. But there's only one thing that we desire, oh God. Lord, light up the fire. Light up the fire of our hearts, Father God. Restore the desire in us for your name, Jesus. Oh, we want to want you alone. Oh, we lay down ourselves to you right now. At your feet in the altar. Church, let's come to the presence of the Lord. Let's bring our cares, all our worries. Let's surrender it right now. It's time to surrender and say goodbye to any discouragements, doubts, fears. It's time to welcome His new and fresh wind. Oh, Jesus. Oh, we worship you. We worship you. And I don't want anything but you. You're more than every dream come true. And all of the things I thought I wanted don't come close to knowing you. And now that I'm yours and you are mine, and love is the secret that I find, and I'll spend forever in the pleasure I found looking in your eyes. Give me Jesus. Give me Jesus.
I gaze on you, Jesus. You are my one thing. 'Cause you are my one thing. You are my one thing. You are my one thing. Just give me Jesus. Give me Jesus. You can't have all this world. You can't have all this world. Just give me Jesus. Give me Jesus. You can't have all this world. You can't have all this world. Oh, give me Jesus. There's only one thing that's important. Only one thing that matters. We only want you, Jesus. To the beginning, can't control what tomorrow will bring, but I know here in the middle is a place where you promised to be. Go back to the beginning. Can't control what tomorrow will bring, but I know here in the middle is a place where you promised to be. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? Oh, 'cause all I want is all you are. Will you meet me here again? As I walk now through the valley, let your love rise above everything, like the sun shaping the shadows. In my weakness, your glory appears. Not enough unless you come. Will you meet me here again? Oh, 'cause all I want
was not a moment that we were forsaken. We are held in your arms. We are held in your arms, Father, a loving Father. Oh, we thank you, Jesus Christ, for your presence. It fills up all the empty spaces in our lives, God. You are the one, oh God, who fills us up, who completes us up, oh God, who satisfies us and gives us contentment, Jesus. There is joy and fullness in your presence, Father. And so today, oh God, we will continue to lift you up, Jesus, despite the storms, despite the past, oh God, despite our previous mistakes, Lord. Oh God, thank you, oh Lord, that you are giving us new life every day, Jesus Christ, and that you are good in our lives, Lord. We will continue to sing about you, oh God, the hope of our lives, the anchor of our souls, the joy in our hearts, Jesus. You are, oh God. Thank you, Lord, for today. We will continue to bless your name. We will continue to lift you up in our hearts, in our minds, and in our whole being. To you all the glory and praises and adoration. Yes, God. You are so good, Lord, haon mga kinabuhi, O God. Lord, you never failed throughout the year. You remain faithful to us, God, even at times when we are not. God, as this another year opens, Lord, restore our commitments to you, Lord God. Make us willing to obey you and make us faithful, God, in pursuing the things that you want us to pursue. God, this year, let it be all about you, not us anymore. God, nothing in this world will give us true happiness, Lord. Only your word, only the fulfillment of your desires, Lord, and living out your ways. Today, God, as we continue to gather here, we allow your presence to move, and we allow your power to change our hearts. Thank you, Lord. We glorify you, God. We honor you. This we ask in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Alright, maupay nga aga, mga kabugtuan. Praise God. Greet daw na ni mo sa pit. Sige nga bugto, maupay nga aga. Maupay nga echo. Today, mga kabugtuan, is the last Sunday, not only of the month, but of the year. Diba? How does it feel? Diba? How does it feel nga? Last Sunday na yan na hindi nga tuig. Meaning, mga kabugtuan, pira na lang kaadlaw, New Year na, 2025. Excited na ba ka mo? Dere, dog nga nalat yun ang edad. I-greet daw ano yan, hindi mo sabit bugto sing nga. Bugto, Happy New Year. Happy New Year. Hala, kahagkot. Okay, bugto hino didi it excited kada New Year. Ito kapag magbabago nga ni nga tuig, nakaka-feel ka excitement. Exciting iya, di ba? Especially so, mga bata pa kita. Because we anticipate a lot when it's New Year. Di ba? Excited kitahan mga pabuto. Ang bata, di ba? Ang bata, excited kitahan mga hanandaan. Excited kitahan fact na, hay, panibago na liwat iya, di ba? So, kapag New Year nga ni, siguro majority aton excited. Kasi we are aware nga, when it's New Year, it's like offering us a fresh start. Diba? Bagat naghahatag hiya aton hin fresh nga pagtikang. Or it's like a new beginning.
haaton mo. Grabe mo kayo. Yes! Or it's like giving us a new hope that something is still possible to happen, di ba? Or can still have, ay, sige, kaya pa yun, magbabago na lang ako. Kung naman, para naman lang ka days. Di ba? Or it's like an opportunity to reset. Di ba? Opportunity ang mag-reset. Or it's time to make new plans. Di ba? Ay, maghihima ko mga, babagoon ko na asya lagi hap. Di ba? Yung mga bagong mga plano. And it's a moment to welcome new things and say goodbye to some. Di ba? Moment yan na i-welcome ang mga bago na butang. And of course, kapag may gin-welcome, may gin-let go liwat. May gin-babayaan, di ba? It's time to say goodbye to some things. You know what, mga bugto? These are just few of the things or of the reasons that makes us excited when it's New Year. Because the fact is, we are excited experiencing change. We are excited experiencing transformation. We are excited experiencing new things. Diba? So, ang iba aton, when it's already New Year, or kapag New Year, gusto natin mag-goodbye na mga ibang mga bagay. Like, gusto na natin, dana yun, bata pa kita, gusto na natin mag-goodbye ha pagiging pandak. So kapag New Year, ang ginbubuhat natin, nalokso kita pag alas 12. Ginimo ba ito niyo? Bahala ka, basta ginimo ko ito. Muna talaga to time na high school pala daw ko ito. Siyempre, your principles are just the, di ba? Ang mga, anong tawag ito? Mga pamahiin. Ba? May time talaga to na lumukso talaga ako. Wari man mawawara, di ba? Pero feeling ko na iba ng lugo na kahit. Kami ito mga may matinding pangangailangan. Okay, goodbye, pandak era. Malukso ako. Di ba? Pero wari lugod. Wari man niya mangyari, dere man niya ungod. So, genetics nga yan talaga yan. Dere ya ada paglukso. Unano, good kun unano. Diba? Or dani gusto natin, okay, goodbye, waray kwarta era. Di ba? So natin bubuhat, nagpa-plan kita, pero ang iba na rin bubuhat. Kailangan ang iyo lamisa, kompleto, 12 nga lidong nga prutas. Di ba? Pero, bis ganito nga mga practices, makikitaan natin that there is something in our hearts that we want to change. Di ba? Ito yaan point. Or ang iba, nagsasulot ko na polka dots. Kay, swerte ko no. But it's not, bagto. It life there ito ya swertihay, di ba? There kita swerte da kan Lord. Blessed kita pag-ada kita kan Lord. So, gusto natin may change nga mangyari. Or sometimes, we want to say goodbye to our body figure. Diri natin gusto, diri ko na gusto yung nalawas. Okay, starting January 1, itaga nyo sa bato. Magda-diet na ako. Di ba? Pero January 1 lang. Diba? Or, nagyayakan kita, magpapa-abs na daw ako. Di rin na giving an akong tiyan. It's not giving anymore. May nabali diha iyo, nga, nagyakan ka mo nga, tatapusin ko lang ang handaan. Magpapa-abs na ako. May nabali nagsarga iyo. Diba? So, may na kita mga goals na gusto natin mag-exercise na kita. Or gusto natin may mabag-uha aton personality. May na ba diha iyo gusto maging next year gusto na niya maging low-key, mysterious, introvert, cold person? Tigdala nagbag-uha, no? Gusto ko yan na ako. Okay, naka-deactivate na ng mga accounts tanan. Okay. There are certain goals that you want to happen. And to fulfill that goals, you need to say goodbye at some. You know what, mga bugto? When it's New Year, or when New Year is about to start, we say goodbye to so many things. Kasi para aton, saying goodbye to those things will make us happier. Kapag mag-goodbye kitahan aton, diri gusto na body figure, mas magiging happy kita. Pag mag-goodbye kita ha, pagiging warekwarta, next year aton goals agad na ini, mas magiging happy kita. Diba? Pero bugto, the big question, would they truly make us happy? Ungod ba? Mas magiging masaya ka ba talaga?
kung i-fulfill mo ito ng mga butang. Kasi mga bugto, kung aton babalikan, ito nga mga goals, are they not the same goals that we had for the previous years? Di ba, mga previous years, same man ito ng mga goals. Gusto mo, ore ka na utang, gusto mo, sugad mag-exercise ka na. Pero bagan, ang siya malagyap. Naging happy ka ba talaga? Or did they really satisfy us enough? Nasatisfy ka ba talaga? Bugto, if there are goodbyes that you want to do or to make in your life this new year, di riton malain actually. Di rin man iton malain. But there are more important goodbyes that God wants us to do in order for us to be truly happy and satisfied in life. Di rin man ito malain na gusto mo maging financially free ka na. Di ba? Di rin man ito malain. Gusto mo ito goodbye, di rin ito malain. Pero bugto, ayaw ka nga limot nga may mas importante nga goodbyes na gusto ni Lord himuon naton. And that's what we will be talking about this morning. So our theme this morning is entitled, Goodbyes God Wants You to Make. Goodbyes God wants you to make. So if you have your Bible, may it be a hard copy or digital Bible, let's read our passage in the book of Luke, chapter 18, verses 18 to 23. So I'll be reading from the New American Standard Bible. So a ruler questioned him, saying, "Good teacher, what shall I do to inherit eternal life?" But Jesus said to him, "Why do you call me good? No one is good except God alone. You know the commandments. Do not commit adultery. Do not murder. Do not steal. Do not give false testimony. Honor your father and mother." And he said, "All these things I have kept since my youth." Now, when Jesus heard this, he said to him, "One thing you still lack. Sell all that you possess and distribute the money to the poor, and you will have treasure in heaven. And come, follow me." But when he had heard these things, he became very sad, for he was extremely wealthy. May the Lord bless the reading of His Word. Bugto, you know what, haungudla? Yan na pala ako pakabasa. Tawo nga nasad, tungod kay kayayaman ni Yadoro. Well, we, or most of us, wants to be rich, kay para ato na siya magpapalipay, kakaiba na aton passage. Naging sad hiya, because kayayaman ni Yadoro. Kano daw la no bugto? Kano daw la? You know what mga bugto? Our passage is one of the stories during ang journey ni Jesus to Jerusalem. At that time, when Jesus was ministering, ining aton passage is usahiya han mga stories or han mga naganap dida nagje-journey hi Lord ipakadto ha Jerusalem. So along his way to Jerusalem, may namit hiya ng mga tao. He met different people, and each of them has a lesson to learn. Di ba, where kita, nga kada namimit ni Jesus nga tao, may dara encounter, nga may nalilearn kita, ito nga mga certain people. Ani ba ira, may sakit, dumaop kan Jesus, naka-encounter ka Jesus, na heal. Ani ba ira, mga masarubon, after an encounter, naging malipayon. Ani ba, paralyzed, after the encounter, naging okay. Di ba? Pero you know what mga bugto, ini nga aton niya na character, hanaton passage. Hiyaan dumaop kan Lord, nga after an era encounter, mas nag-worst ang iya condition. Ang ginaabat ang iya kasing kaasing. Pwede nga yan iton? Pwede nga ito, nag-encounter ka mo ni Lord, pero mas naging masarubon ka, lugod. Di ba? So kay ano daw la bugto? Ano daw la ang problema? Bugto, one of the people whom Jesus met during his journey to Jerusalem is the character of our passage today. So, it is the rich young ruler. So, the young ruler, mga kabugtuan, is described. Sumirigani kita bugto, di ba? An iya characteristic tutulo bugto. He is rich,
He is young and He is ruler. So sa maringani kita bugto nga, ini nga rich young ruler, it is described as extremely wealthy. Mayaman talaga hiya. Ngan amazing kay kababata pa niya kaya yaman na niya. 'Di ba? Hikita batala. Batala sandal kita magyayaman. Pero mayaman kita at heart, 'di ba? Pagada kita kan Lord, mayaman kita. Amen. Diretso gining courage. So ibig sabihin bugto, kapag mayaman ka, you have all the means to live. 'Di ba? You have significant material or resources. Hay mo kinabuhi. Ikaduwa bugto, he is young. So meron nga ni kita young bugto, maybe ada pala hiya 20s or 30s, di ba? Kasi at that time, di man para siya na nga, 60-50 pala ang average lifespan ng tao. Dan una, higlaba pa man, di ba? So maybe ada hiya mga 20s. Pero so meron nga ni kita bugto nga young, meaning makusog pa hiya. Di ba matibak si pa hiya? Amo matot mga young, di ba? Mostly, kapag young ka pa, matibaksi ka pa ito, di ba? Dan unahan, mga ate leader natin dito, mga young people pa ini. O magdadasig, good man. Tanan, nag-evangelize sa kantoon. Pero yan na, may magsakit na mga taludtod, may yung sakit na mga tuhod, di ba? Bagan, not young anymore. Young at heart la. Andi ka tulubog to, he is a ruler. So meron nga ni kita bugto nga ruler, dito ruler nga, pantado nga. Ruler, meaning he holds some form of authority. May diyang kakaptan nga authority. Potentially, maybe he is a local synagogue leader. Or maybe, he is a member of the Sanhedrin. Which means, may adahiya influence ha Jewish community. So, nagets na naton. So, he is rich. He has all the resources. Mayaman niya. He is young. Makusog pa hiya. Matibaksi pa. And he is a ruler. May dahiya position. May adahiya power. Maybe mga bugto, yan ang New Year, ano? We desire something like hining a rich young ruler. Maybe nagdi-desire kita nga yan ang New Year. Gusto mo, you have all the means to live. Gusto mo, wala ka financial stress. Diba? Oh, yan ako. Sa ko nga goal, financial progress, sigunta. Diba? Or financial growth. Gusto mo financial freedom. Gusto mo, you have enough resources this year. That's why, nag-set kahin mga goals na, okay, yan akong goal, magsisave ako. Akong goal, kailangan maging debt-free na ako this year. Akong goal, magka-business na ako. Thinking that this is what will make us happy. Ano? Or maybe mga bugto, yan ang New Year, we desire to be like young. Gusto natin, okay, yan ang year, gusto ko maging makusog na panlawas. Okay, gusto ko, stress-free ako. Gusto ko, di rin ako maabot pag sinakita na ng mga kuan. Mga katutulan. Katutulan. Ang katutulan. Ba? This is maybe, may mga goals kita, okay? 6 times a week nga exercise. Grabe. Magkukuha ka na Olympics. Kailangan, kuan, adlaw-adlaw ako nagja-jogging. Mapapahuway lang ako kung magkakasakit na. Grabe. Or bugto maybe, you want to be like the roller thing. You want improvement sa imo life. You want a promotion. You want a position. That's why you keep pursuing your education. Okay, yan ang atuig, tatapusin ko na masteral for promotion. Di ba? Pwede bugto nga maging desire ta ano sa characteristic hani nga rich young ruler. Bugto, you know what? Ini nga character naton passage na halos tanan ada na iya. Di ba? Pero bugto, why is it na last line sa naton passage kay ano waray lagya pa yan naging malipayon. Kaya daw la, mayaman man niya. Makusog pa man niya. Di ba?
May position niya, stable niya, mapaya trabaho. Pero kay anong bugto? Nga diriya malipayon. Bugto right now, maybe, ada na atong tanan. Okay ka pa man. Makusog ka man. Diba? May kwarta ka man. Oy, sana all. May kwarta ka man, diba? Okay man yung trabaho. Pero bugto, may times ba mo life recently na nafe-feel mo na bagat may kulang pa man? Or nangyayari ba ito haimo? Or haaton? Bugto kay ano daw la? Kay ano nasad ini nga aton character? You know why, mga kabugtuan? Because there are certain goodbyes that God wants that person to make. But he refused to do. And siya sad hiya. Kaya may mga goodbyes na gusto ni Lord himuon niya, pero gin-refuse niya himuon. That's why, despite nga ada na haiyatanan, still, na-experience lagyap niya maging sad iya life. And you know what, mga kabugtuan? That is exactly what's gonna happen in us if we will do the same thing. Biskan pa ihatag ni Lord tanan na imo, but when you refuse to say goodbye, hindi nga mga points naton niya na, diri ka lagyap talaga magiging malipayon. It will never be a happy new year for you. Yan ang bugto, may pakiana ako haimo. Do you want to have a happy new whole year? Diri la, new year nga transition lang, January 1 la. Do you want to have a happy new whole year? Praise God. Bugto kung gusto mo, you have to be ready to make some goodbyes in your life. Diri, nga ready ka lang magkamay-adahin, happy nga new whole year. But you also have to be ready to make some goodbyes sa imo kinabuhi. Willing ka ba? Magiging willing? Amen. Magiging willing, di ba? Yan ang bugto na akong pakiana. Actually, bugto, aton sermon niya na, I think this is just so short. Kasi short lang niya. Short and concise. Bugto, what are the goodbyes that God wants us to make? Ano ba ito ng mga goodbyes na gusto ni Lord himuon ta? Una, bugto, it's a goodbye to trusting your own words more than God's. It's a goodbye to trusting your own words more than God's. Basahon naton. Nagpakiana, ini nga roller kan Jesus, nasa ring niya, good teacher. Kadati, may good good teacher. What shall I do para ma-inherit ko an eternal life? Pero naano yung Jesus sa iya? Kaya anong gintatawag mo ako nga good? Nasa ring ni Jesus, waray iba nga good, kundi ang ginuula. So ano ibig sabihin ni Bugto? Does it mean na kukuan ni Lord, ano ba ito term? Iya ba ginyayakan niya, dirhiya God? So let's discover, kaya ano yung ginyayakan ni Lord? Bugto, usa nga rason, nga ini nga rich young man, despite nga aada na haiyatanan, waray naging malipayon, is because he has a problem of trusting his own word more than God's. May problema hiya iya word. Mas nagtatrust hiya han iya word, mas gin-allow niya nan iya word and magmatter kaysa han word ni Lord. Kaya ano daw labog to? During those times, mga kabugtuan, during the time of Jesus, ang mga rabbis or ang mga teacher, normal na ito nga tawagon hira nga, good teacher. I mean, ang mga teacher, ang mga rabbis, ano to? Ang mga rabbis, it's normal for them to be called teachers. Ba, pwede tawagon na teachers, pero it is very unusual for them nga tawagon hira nga good teacher. Direto niya pwede. Kaya ano? Because it is written in the Old Testament nga ang word nga good dapat din gagamit lahiya. Naka-reserve ito yan ang word na good para la ha Ginoo. So meaning dapat pag gumamit ka word na good, imula ito ginpe-pertain ha Ginoo. So diri hiya pwede gamiton ha mga rabbis. So this time Jesus rabbi at
teacher hiya, as so many people knows. Di ba? That's why, gimpakianan niya ni Lord, kaya ano gintatawag mo ako nga good? Nga aadaman niya as a teacher, as a rabbi. So, ang point di mga kabugtuan, kung inihiya nga rich young man, na-believe talaga hiya nga Jesus was good. Dapat, he also has to believe or confess that Jesus was God. Di ba? Kaya gintatawag niya na good. Dapat, kung gintawag niya na good, dapat, na-believe lahat nga Jesus, God. But Jesus knows, hansulo na niya kasing-kasing. Diri talaga niya kikita Jesus nga God. Ang siya nagpakian na Jesus, kaya naman ako gintatawag nga good. Grabe Lord, maaram yan, hansulo na at makasing-kasing. Diri yan natuod dahil nun ato niya yak nun. Bugto, this young man has the problem of believing God's word. Diri talaga yan natuod nga God ni Jesus. Ngan, iba talaga ang iya intention of coming to the Lord. Kasi bugto, imagine, he is a ruler. May authority hiya. Ada hiya position. So maybe, aware talaga hiya nga ang word nga good, dapat gagamiton lahiya para hagad. Pero biskan aware hiya, hito nga fact, warin niya himuwa kan Jesus. Still, it is His word that He allowed to matter. Nganan siya niya ginhimo, siya niya ginyakan. Diba? So mas ginsunod niya ang iya kalugaringon nga word. So diri talaga hiya natuod that God, He Jesus. Because kung natuod niya, kaya naman nakig-argue hiya aton next verses. Ay, maharam na ako ito. Politely, nakig-argue niya, ay ni, nahimo ko na ito. Kaya naman magsusuga niya ito. Kaya naman, di rin niya gahambulan niya kalugaringon yan, Jesus. Kung gintutuod niya, nga God talaga si Jesus. Diba? So here, the point here is, biskan maaram na ini nga young rich man, han word of God, still an iya word an iya giniyakan. So mas nag-trust niya, han iya word, di rin kan God. You know what mga kabugtuan? Usa ito nga naging rason kung kay umuli hiya nga diri masaya despite nga ada na iya tanan. He kept believing on His own word. Haton mga kinabuhi bugto, if we allow our own words to have a final say haton mga kinabuhi, we will really not become happy. Kapag aton kalugaringon, aton word, ang permi na susunod aton kinabuhi, diri talaga kita ungod na magiging masaya. Bugto, if you want to have a happy new year, allow God's word to always have the final say in your life. Dapat ang may final say, ang word ni Lord. Diri ang word naton. We should never allow our own words or even the word of other people to control what we will do or what we will say. Dapat we are not controlled by our own or other people. Let us just be controlled by God's word alone. You know what mga bugto? May nanunumduman ako nga usa nga story. So, ini nga story actually na share ko na gadi niya iba ta nga mga kabugtuan. Disclaimer la. Ini nga story especially my live kita disclaimer la. So ini nga story nga ako nag-share. This is only for the sake of illustration. So, ang mga profession didi nga mame-mention, wari ako intention na malainon talaga ito nga certain group or whatever is that. Diba? So, anyway, this is just a fiction, I think. Ini nga story. Nga nakita ko lalawat ini social media. Han usalwat nga nagwawali, usalwat nga nagsisermon. So, may ako story. May ada usa nga padi ngan usa nga nagkukumpisal. Okay. So, iniya nga nangukumpisal, dumapin niya usa nga father na kumpisal niya, nasarang niya nga, Father, nga rugad akong kuan, pasaylo, nga dini, kay ano man, nakapatay kasi ako, sarang niya, nakapatay ko no hiya. Kay ano ka man nakapatay? Sister yan na hiya. May da ko no hiya usa nga sangkay. Ito ko no nga iya sangkay, nag-away ko no hira.
Kasi ito nga iya sangkay, gini-insist nga may Ginoo. Tapos siya naman, diri talaga yan natuod na may Ginoo. So gini-insistan niya sangkay. So nanabo, nag-argue malala, tapos nag-away ra. To the point nga napatay niyan iya sangkay. So siya nira ginawayan, ginpapatuod yan na may Ginoo, pero iya kasi diri yan natuod. Tapos ini nga nagkukumpisa, nagpakian niya kan father. Siya, ikaw father, natuod ka nga may Ginoo. Sasarigan father, danuna. Dati. Tigdalamin baga, no? Sometimes mga kabugtuan, our actions are controlled by the words of others. Or controlled by our own words. Danay, kung anong ginyaya ka ng iba, kontrolado kita kung ano at i-behave. And that is a danger in our lives. Dapat, ang aton i-behave, dapat word lang ni Lord. Di dapat kita affected ang yayak nun ng iba. Or even ang aton kalugaringon nga word. Nawawarayan kita integrity kapag sugad iton. Ba? Mawawarayan kita honesty dida kan Lord. Example, ginyaknan kan imo boss nga, sige, asya na lang ni Timua. Pero ikaw maaram ka nga diret makakalipay kan Lord. Pero bugto, tungod kay boss mo hiya, aniya word nagmamatter ha imo. Ginhimo mo lagi hapon, ito nga yaging papahimo. Aniya word, allow mo na magmatter. Kasi boss mo hiya. Diba? May mga times nga sugad. And with that, nawawarayan kita integrity dida kan Lord. Bugto, when we make our own words or the words of others have the final say ha aton mga kinabuhi, I tell you, diri kita talaga magiging masaya. Pwede himuon tayo ito, pero it will never give us true happiness. Diri talaga kita ma-change. Always remember, bugto, kahit kailan, diri naton igkakalipay an mga bagay nga diri nakakalipay kan Lord. Kahit kailan, diri naton igkakalipay an mga butang nga diri nakakalipay dida kan Lord. Kaya, kung gusto mo maging malipayon, it must be the Word of God alone. An aton himuon. An aton i-practice ha aton mga kinabuhi. Bugto, yan ang New Year. If you want to see a new you, bago nga ikaw, allow God's Word to control your life. And make decision to say goodbye to trusting your own words. Hay mo kinabuhi. Pag himo ikaw yung desisyon nga mag-goodbye ka na, nga perminala ikaw ang nasusunod ay mo kinabuhi, diri na hi Lord. You have to make that decision intentionally. Surely, bugto, kapag himuon mo iton, you will have a happy New Year. Magkakamay da talaga yun, malipayon, nga bag-o, nga bugos nga tuig. Grabe pag-emphasis ang bugos. Amen ba? Bugto, I want to illustrate that one. Gusto ko illustrate yan na. So may dako didi, duha nga baso. Hala, may nabayaan ako. Siya na yun mga pagiging limtanon na ini. Sige. May dako sa kato tumbler nga may hot water. Alin nala. Sige. Nabayaan namon ni mama. Mauntagin remind mo ako, ma. Sala, mama. Masinat ito mama, limtanon ka talaga. Himama, witness ito hiyahit mga nangangalimtan ko habuhay. Wallet, cellphone, tapos ato nakasakay na ak. Sige, adi nala. Maato man ini. Sige. So, sigun naton bugto, an aton life is like this water. Ba? So, bubutangan naton hera nga duwa. Ay? Ang tansala. Chambalad to. So, inibog to, aminit aton life, ano?
We are like this water. May nakita duduwa nga baso, nga may nakita water. Kapag kita bugto, ginaalaw naton nga, it is our own word. Nagtatrust kita ha, kalugaringon la naton na nga word. Okay? Ansyanit aton life, sugad la kita hini. Nakikita niyo? And that's it. Pero you know what mga bugto? When we allow something to come in ha aton mga kinabuhi, especially the Word of God, that's the only time na magkakameda changes sa aton kinabuhi. So bubutangan niya naton Word of God. Sigun naton na ang Word of God is inihiya nga one of my favorite nga mga tea, chamomile. Okay, sigun naton ang shining Word of God. Tapos bubutangan naton Word of God na naton kinabuhi adinaya. So hulat lang kita kay deri hot water. Nabayaan kasi. You know what mga bugto? Ini nga aton life, kapag tugutan naton nga magkamayadaya Word of God, ma-effect ba yun? Kung deri hot water. Awi hot water? Oh, sige. Ikada na lagi daan na baso, Rich. Thank you. Adi-adi para realistic kita. Thank you, Rich. So, pag igalaw naton mga bugto na an aton life, butangan ang Word of God, amo ito ang time na changes will start to happen na aton mga kinabuhi. Okay? Hakatikangan dire pa naton makikita, but when you keep it coming, hai mo kinabuhi, unti-unti makikita mo ang changes sa imo kinabuhi. That is when you allow the Word of God to have the control sa imo kinabuhi. When you allow the Word of God, nga siyan imo mas i-trust more than your own word. Are you seeing the changes, bugto? Grabe, di ba? So, suga dito, bugto, kung paano mag-change ang Word of God. Bugto, before, you are just a hot water. Pero yan na, expensive. Di ba? Tika na. Di ba? And you know what, mga bugto? From being just a hot water, yan na, nagkamay-ada ka bago nga identity. You are not just merely a hot water. You are already a tea. Tea. Di ba? Is that amazing, mga bugto? Kaya bugto yan nga New Year. Kung gusto mo na may mabag-o mo, diri ito mababag-o if it is still your own word nga nasusunod ay mo kinabuhi. Gusto ko sugad din bugto, say goodbye to that. It's time nga kan Lord naman gusto an himuon naton. Amen ba? Amen, di ba mga kabugtuan? Di da kala magkakamay-ada bag-o nga identity. Di da kala mababag-o talaga. So yan nga New Year, ano mga goals? Magsusugad na ako yun. Bugto, as long as diri word ni Lord, ang priority mo nga sundo na imo kinabuhi, waray change nga mangyayari imo. Amen ba mga kabugtuan? You know what mga bugto? The Word of God has the power to change you. The Word of God has the power to change us. Diri ka nalang magiging hot water la. You will have a new identity. That is a godly identity. Ngan amo inibugto, an ungod nga magpapasaya mo. Amo ini an ungod na magiging rason nga magkakamay-ada ka, Happy New Year. Amen ba? That's powerful. Imagine, no? Nag-iban color, nagdulaw. Gusto mo ba bugto manulaw? Yan nga bago nga to, gusto mo ba manulaw? Bugto, when you allow the Word of God have the control over your life, manunulaw ka. Dahil balita mga bugtuhan, kidding aside, your life will be added with colors. Amen? Excited ka ba ito, bugto? Amen, bugto. Let the Word of God have the control. Ayaw mo ginabog. Kita na naman sabit yung nanunulaw na. Nasakit nga yan. Bugto, natuod ka ba nga kaya ka bag-ohon it Word of God?
Yan ang ato igbabag-on ka, han word of God. Natuod ka? You know what, bugto today? To prove that God's word can really change a life 180 degrees. Someone will give us his testimony of how his life was changed by the word of God. So gusto mo tawagon, maghatag atong testimony na Art Lawrence Malinaw. Dami ya ganap. So, hello mga bugto. Mga diri pa nakakilala akon. Ako nga yan, Art Lawrence Q. Malinaw. Sikat nga ngaran, Agnay ha, mong barangay, nga bukbok. Ha, Sikat ako hamon barangay, diri tungod kay nakabulig ako hakon hamon ka barangay. Sikat ako hamon barangay tungod kay prowisyo ako hamon barangay. Ansya na itiya. Ako an bata nga nagdako nga permila kastigadohan akon magurang. Diri ako maaram kun pagdisiplina la or pagbulos niya akon kay an bata pa kasi ra ni kuya anak an usa pa nga bugto niya nga ungod gin mamalupitan lotera ni papa. So di ko maram kun gin pagbulos la beto niya akon or what. So magbugto la kami nanay, ha? So long story short, guti-guti lang akon sayo, permidayon ako ginbibirahan akong kuya or gimbabanatan. Tay ako kay guti ako tunga kuan mga taga didilada ako. Tas si kuya da ako nag-gym ka sad tiya. So permi piol. So siyempre ako sa bata, need ko liwat kasi gumawas. Siyempre karikulat ma-experience ba na-experience gyapon ng ibang nga bata. So tungod dito nga kung pagkuan natakas la ko. Pag nagkakagawa sira natakas la ko. Pag nangangatorge ra natakas lot ako. Ngan tungod dito nga diri ko pagsunod akong kuya na napabarkada ako. Ngan na-involve ako han durodilain nga bisyo ngan drugs. Siyempre tungodan akon kaurito na akong kuya. Naging basagulero ako, nagpipinantripping ako nga da park. Pipinantripping kami nga da park, kami hana akong mga barkada. Ngan para lagyapon magawas ba na akong mga sama ng loob or kaurito na akong kuya. Diri ko liwat maihapan na akong mga nabirahan. Ano una? Bagan ambot kumpira nadto. ngan na involve gyapon ako ha pangawat. Ako ang number 1 nga kawatan ha amon barangay. Bain diri na kamo sumapita akon. Ayaw lanay. Ngan damo lang akon na kukuhanan nga establishment like para ito. Aton la ito ay ngasa. Di nilalot ito kat balogan. Ngan gintutuddoan ko liwatan akon mga barkada nga pangawat. Ako mga kababata pangawat ngan pagbisyo. Diri ko pa to close sira Noel, era Anthony nga ni MG. Kay mga kaaway ko itera. Kay matigas kasi ako noona. In year 2019, nagka-close kami ni MG, Noel nga tungod ditohan boxing. Pero padayon lagi hapon ako akon mga buruhato nan una. Kuan lagi hapon ako basagolero. Gingagamit ko na akon pagiging boksingero ha, gawas. So nag-uropod la kami ito until 2020. Pandemic adto I think mga December.
Han naging sangkay namon hi Kuya Lems. Tungodhan iya mga ginpapanhimo ha park, di ba, itong nga calisthenics. Na curious kasi kami dito, nagpipinanlutaw-lutaw, naglutaw-lutaw yung ato park. Di rin ako maaram nga may plano na ngayon ni Lord akong kinabuhi. First nga invite ni Kuya Lems, waray ani ako tumupod kay hunahuna ko, Ginoo na latin waray nakita ni Upay, puro na lang Ginoo. Ngan ha, second time niya nga invite, pabisi-bisi naman ng person. Busy ako yan ha, Palems. Bawal kasi magbuwa. Pero buwa ako na kadto nga time. Ngan, din ha third time niya nga invite ha akon, nayakan na tuya nga, mga ngaon la ko, no. Siyempre ako, lamot-lamot nga bata. Upod dayon. Siyempre kay pangaon. Nga dadto church cell group ato ni ni Kuya Jeff. Katimpo pa man kami adto ni Kuya Jeff. Cell group pa ka din niya. Habang nagihinakan ni Kuya Jeff about kan Lord, damo nak na-realize that time, diri nga yan kutob nga datak istorya ha kinabuhi nga. May da pangayan plano hi Lord nga mas maupay pa kaysa akon pagkita. True ito nga word ni Lord, gintry ko nga magpadayon pangalagad nga dakan Lord. Waray man malain magtry, waray man mawawara kung magtry, di ba? Ngan tungod hito, ginhinay-hinay ko nga bag-ohon na akon rotation like handati nga mahilig han bisyo, yan na pagbasa na han Bible. Ngan ang dati nga adik ka drugs, yan na adik ka journal. Ngan ang dati nga adik ang dati nga akon main skill which is ang pangawat, yan na main skill na paghataghan oras nga dakan Lord. Diri man hiya totally as in nga wara dayon, at least process siya. Ang dati nga akong gimbabanatan hanuna, yan na gitara na. Ang dati nga gimbabanatan ko hanuna, yan na map na. Tungod kay involvement akon ko hanan share gin serve. Diri ko man masisiguro nga magiging madali ang akong journey nga dakan Lord. But bisan man gaano kakuri ang akong journey nga dakan Lord, fight lagi hapon, pareho man lagi hapon ito't boxing, babagsak ka pero babangon ka pa para ituloy ang laban. Again, I am Art Lawrence Q. Malinaw. Tikang hamasamok nga kinabuhi, yan na gimbag-o, hang Ginoo, pinaagi han iya pulong. To be God, the glory. Grabe, what a testimony, mga kabugtuan. Yan na bugto na tuod na baka mo, nga ang word of God has the power to really change life. And I believe bugto, tanan kita, we are a product of that. Diba? Ginbag ulaluwat kita ni Lord, pinaagi, haniya mga pulong. And that is really true mga kabugtuan, kasi ang college ako, anakon mga iba na members and cell group, mga kilala ito yung na mga mag-pride, magtigas. Tapos anakon mga classmate high school, nagtatapo nga ni kay mastering ito, hey, di ba ikuan? Hey, sugadini, di ba katitigas it niya duro? Nagbago na yan, no? Tikang nag-inupod-upod niya iyo church. Sugadit at era kuan. Nanamdam palat ako na akong bugto. Pipinasawi ito danuna. Nasa nga nagtatay akon. Igupod dito dito iyo church. Sabi ito tatay akon. Nagpipinasawi akong kuya, iya anak. Nagpipinasawi, nasilat akong kuya akon. So, igupod dito iyo church. Pero mga bugto, sometimes there is a misconception. Kasi ring nira, nababago ang tao pag nakadto church. But it's not necessarily like that. Ang tao nababago tungodan pulong han Ginoo. But I'm not saying ayaw kita pagkat to church. It's important. Kaya dito kita ma-encourage na mas magbasa ang Word of God, ngan masig apply nato ng Word of God. Amen? Bugto, sugad dito kung gaano ka-powerful
and Word of God. Nga, ungo dito, life ni Art, nga naaton mga kinambuhi. Bugto, yan na nga New Year, allow God's Word to change you. It is His Word nga may ada power para mabago ka. Not your own word. Amen? Amen. Thank you, Kuya Art. Grabe ka pa ni mo testimony. Nakaka-bless talaga. Nakaka-bless. Ngan, di ba honestly, pag nakikita nga rin nato ni Kuya Art, bagat, wareha iya nawong ang yamagin ginakan. Di ba? Wareha iya nawong. Ato iya tiil. Narimalitaw. Wareha talaga. Wareha biskan na nung apartian iya lawas. Di ba? Ano yamagin niya ginakan. Kay Chinito laya. Di ba? Pugi-pugi laya. Pero amo nga nito iya past, di ba? Ngan, past neto yagin change neto ni Lord. Amen? Bugto, an ikadua nga goodbye na gusto ni Lord himuon naton is a goodbye to pursuing your own desires more than God's. It's a goodbye to pursuing your own desires more than God's. Nasa rin ni Lord iya, maaram ka naman ang mga commandments. Ayaw ni Lord, ayaw pag-commit adultery, ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw paghatagin false testimony. Ig-honoran imo kag anak. Nga naano ito yung rich young man, nasa rin iya, all these things I have kept since my youth. Nahimo ko na ito, tikang kabata ko pa. Asa ito niyan yakan. Bugto, do you think nagiging honest ba didi ini nga young man? You know what mga bugto, kung mapapansin naton, diri tanan nga commandment gin-mention ni Jesus. Ten commandments. May adalahi a few nga gin-mention. Kaya no dala bugto? Because bugto, karuyag ni Lord iparealize or tagan emphasis nga may kulang. Kasi ito nga kulang, ansya ito ang kulang, ha rich young man. Waray ni agyakan ang covetousness. Di ba? Last commandment. Kasi, amo ito ang kulang nga diri na ihimo han young man. So, ang purpose unta ni Lord para ma-realize niya. Pero inihiya nga young man is a self-righteous one. Mas ginfokusan niyan mga naihimo niya, waray niya ag-realize ang diri. So, ginyakan niya nga, okay na, nahihimo ko man ito. Pero waray yan naging honest kan Lord kung anon mga diri niya nahihimo. So, ibig sabihin, there is a problem, haya kasing-kasing. Ngan, an iya talaga desire is diri talaga hiya dumaop kan Lord to ask question para mabuligan. May ada talaga hiya iba nga desire, which is maybe bangin ig-present la nga ansya iya ini. Di ba? So, dumaop hiya to ask question, pero what's happening is, he is more of presenting himself kung ano hiya. So, there is a problem of his heart. Kanina, there is a problem of his word, yan na there is a problem of his heart. Ha iya desire. An iya desire, diri talaga nga buligan yan ni Lord. But an iya desire, i-present la talaga nga ansya iya ini. Ngan bugto, usay itohan mga rason nga umuli hiya nga masorobon. Nga diri masaya. Kay ano? May adahiya heart problem. His desires are not what God desires. Asyaan mali. Haya. Bugto yan nga New Year, if you want to experience a happy New Year, make God's desires your desires. Alaw nga, kung ano lang imo gusto, at siya lang imo himuon. No. It's time to say goodbye to those things. Ito nga mo own desires. It's time to make God's desires matter. Haimo, kinabuhi. Learn to make a goodbye, a decision of goodbye to pursuing your own desires. Balyuan niya naton han mga desires ni Lord. Kung yan na, bugto nga New Year, gusto mo maging nonchalant kala, bugto, no. Iban gusto ni Lord, nga buhaton mo. Gusto ni Lord maging active ka, nga mag-serve, haiya. Amen? Bugto, kung yan na nga New Year, gusto mo mag-settle ka lang kung anon may da kaya na, okay na ako ng spiritual condition, nakakasimba, okay na ini. Bugto, no. Ang desire ni Lord ay mo is maging active ka pa soul winning and ministry. Amen? If yan na nga year, plano mo, maging low-key, mysterious, introvert, cold person ka la, bugto, no.
Kasi diri ni Lord gusto na cold ka. Gusto ni Lord on fire ka nga magsiserve ha iya, nga mga ngalaga na iya. Amen? Kaya, bugto, it's time to say goodbye ang mga kadramahan. It's time to say yes. Han desire ni Lord. And mga gusto ni Lord ipahimo. Ha aton. Bugto again, if you really want to be happy this new whole year, make God's desires your ultimate desires. Himuon natin. Kasi bugto, this will surely make you or your new year happy. Amo lang talaga magpapasayahay mo this new year. Kasi bugto, diri kita nagiging masaya kapag waray fulfillment ta aton life. Di ba nagiging masaya kita when we feel fulfilled? And to tell you, if it is our own desire that we keep on pursuing aton mga kinabuhi, wala to di da true fulfillment. An ungod na fulfillment, aad tula ito kapag pursue han mga desire ni Lord para aton mga kinabuhi. Our own desire will not give us true satisfaction. Mapapagod la kita. Gugulan la kita. Fulfilling our, gusto ko magsuga dini, gusto ko mag-abroad, gusto ko magsuga dini. Tanan na gusto mo. At the end of the day, napagod ka la. Wari man ako diri man ako fulfilled. Wagat may kulang man lagi hapon. That is the reason, mga kabugtuhan. Kung kay ano, dadamo ang mga mayaman na kalibutan, mga artista, mga sikat, but they end up ending their lives. Ano ba? In fact, nagpapakamatay, ngaran magyayaman, di ba? Kasi diri kasi ra fulfilled. Because they keep on living and their own desire to the point nga napagod dira, na depresera, nga nagpakamatay na layara. So, diri talaga guarantee nga kapag aadahay mo tanan, masaya ka. No. Pero what I can tell you, usa na guarantee ang malipayon nga tao is ang tao nga nagpupursu han mga desirehan Ginoo para iya kinabuhi. Bugto, may da ako nakitaan nga usa nga video. Short video lang niya. Ngan kitaon naton. Kaupainen iya lesson. It's about pursuing our own desire. Ano ba nananabaton kung aton own desire mas ginpupursu naton kaysa kan Lord? Sige, let's watch this. Please subscribe to our channel and click on the bell icon for notifications. Please Nano, subscribe nano. to our channel. Di ba bugto nangyari iya? Nag-ayad pa hiya, nagdinalagang pa hiya, gabi pa niya pag-oro split. Di ba? Tapos niya pagod nakuha patakla.
Samantala, ang desire ni Lord nga kumadto yan ibang way, aato dito talaga ang provision na iya. Sometimes, huwag to sugad kita ito. Gusto naton nagpirit ang gusto naton nga desire. Nag-oro split pa kita, nag-aayad pa kita, pero katapos-tapusan, guti man lang naton nakukuha. Diba? Bugto sugad dito kapag kan Lord desire gin follow naton atong kinabuhi. There are a lot more to experience when we follow the desire of God aton mga kinabuhi. Kaya bugto starting today, learn to say goodbye in pursuing your own desire and change that to pursuing the desires of God. Kasi again bugto, waray ungod na fulfillment in pursuing our own desire. Ang ungod lang ang may fulfillment is when you pursue the desire of God na imo kinabuhi. And I want to illustrate that one, mga bugto. Illustrate na lot kita. More on water kita yan, na. So, may dako didi tubig. Ba? Tapos, may dako didi mga paraphernalia. May dako didi bugto, asin. Magkukuwang kita, magtutula. May dako didi bugto, asin. Tapos, may adaliwat ako didi posporo. Mga posporo. Unta dariya mag-fail. Mga mabuti pag nag-illustrate nga na ako mga suga din. Usa ko na giniinisip, agiyo, ayaw ganda pagpalya kay. May dagot preacher na mapapahiya. An asin bugto, amin niya nagsisimbolize han mga kalugaringon ta na mga desire. Ang siya ni an aton life. Iniya siya ni aton mga kalugaringon na desire. May pantabro ga aswang. So, kapag ang aton desire bugto, ang aton ginsusunod na aton mga kinabuhi, bubutang tayo aton kinabuhi. Ano na nabubugto? Ini nga aton life, derti yan nadudugngan. Kasi natutunaw lang kasi ito ya, nga mga desire. Ito nga asin, natutunaw lang tiya sulod. So, dir talaga tiya nadudugngan. Ngan gugulan ka lang pag binutang, waray man ito mangyayari. Di ba? An siya ito bugto, kapag aton desire, an aton ginsusunod, ha aton mga kinabuhi. Kakadi ko didi kayo, nabutangan na asinan ko. Diba? So magbibinutang lang kita, matutunaw la iton, gugulan ka la, di man madudugngan, ito nga imo life. Pero you know what bugto, kapag desire ni Lord, an aton ibutang ha aton kinabuhi, an aton himuon, asya la ito an time, nga may ada chances nga mapuno ka. Kasi amo iton ungod na may fulfillment. It is when you continue to do the desire of God ha imo kinabuhi. Di ba? Napupuno ka. There is true fulfillment kapag desire ni Lord ang gusto natin. Napuno ka ba? Napuno ba iya? Yes, napuno iya. Ang siya ito bugto. Kapag desire ni Lord, ang aton ginuuna, ha aton mga kinabuhi. So diri ka talaga mapupuno habang desire mo pa ang imo ginihimo, ang imo kinabuhi. But when you start to do ang desire ni Lord para imo, asyaton may daungod na fulfillment. Mapupuno ka. Amen? Amen. So ganito bugto. So ganito ka-importante nga desire ni Lord ang gin-follow naton, gin-pupurso naton na aton mga kinabuhi. Ansya la ito ang may ungod na fulfillment. Diri ang aton mga kalugaringon nga mga desires. Bugto, when you pursue the desires of God, ha imo kinabuhi, or more than yours, you will surely experience a fulfilled life. So yan ang New Year. Kung gusto mo yun, happy nga New Year, start pursuing the desire of the Lord for your life. Dere an imo. Amen? So sa mga goals bugto, ang masusunod nga desire kan Lord, dere imo. Amen? That is our second point, mga kabugtuan. And our third point, mga bugto, the goodbye that God wants you to make is a goodbye to walking in your own ways more than God's. It's a goodbye. Nga, naglalakat kan kalugaringon mo lang ang mga ways more than han mga ways ni Lord. Sing didi, now, when Jesus heard this, He said to him, one thing nga kulang lagi pa imo. Sell all that you possess and distribute the money to the poor, and you will have treasure in heaven.
and come, follow me. Na nasa rin nga yan, kuwanan rin siyang, ay, nahimo ko na ito, direk nangangawa, direk ako sa ganyan, direk ako sa may dapa kulang nga imo. Igbaligya, tanan nga imo gin tatag-adahan. Tanan nga may da ka ibaligya. Nganan imo binta nga kwarta, ighatag ang mga pobre. Tapos, sunod ikaw haakon. Pero ano na nabubugto? Di dan nabatian ito niya, ana na buhay iya, naging sad iya. Naging very sad. Hiya. Tungod kay, kayayaman niya duro. Di ba bugto, there is a misconception nga nasa rin nga, ang mga magyaman makuri makasulod na langit. Maybe literally asya mo pag-intindi. Pero bagat, if we are going to analyze it mga kabugtuan, it's not just all about money. Nakita naton nga aton tulong nga points, diri la yaman an may dahiya. An ungod na may dahiya is problem of his word, problem of his heart, and this time, problem of his deeds. Haya action. May problema talaga hiya. Nagkataon la nga mayaman niya. Di ba? Kasi wari man talaga imposible. Even ang next nga mga verses, nayakan nga, mas posible pa nga ang camel sumulod a luhuhan dagom. Pero waray sumiring hi Lord nga diriya possible. Gimpapakita ni Lord nga makurila. So para apart ang mga magyaman, diri imposible nga masavera makurila. Hairang apart. Because maybe it's not easy for them. Di ba? Nga i-sacrifice ang fame. Di ba may mga artista nga, may mga nag-sacrifice na talaga nila mga kasikatan. May dito sa nga bagat parag live ya TikTok. Nga artista nga yan niya. Pero miya naagya akon kuwan. Ano pa, FYP. Pero miya naagi. Tapos pagkita, pero may kasi nagsishare word of God. Naagya FYP. Tapos one time pag-click ko iya, may dangin itong nga nagko-comment nga, di ba ikaw kunong gumanapan sugad-sugad ini? Ala, artista nga yan ini hiya. Tapos di rin na yan nag-aartista yan na. Lalaki hiya. Diba? It's really never easy for them, danay. Because it's hard for them to give up what they have. So, sometimes, amo inin gusto na way ni Lord na himuon mo, pero hira tungkod kay diri ra willing, gusto nira iralagyap own nga way yan ira himuon. Diri nira kaya mag-say goodbye han ira mga own ways. And that's why, biskan magyaman na ira, mga sad lagi hapera. Samantalay kita, mga sad, gusto natin maging mayaman, thinking amon magpapalipaya aton. So bugto, yan habang dere pa kita mayaman, may time pa kita mag-isip. May time kita, dere ang nasir nga ayaw pagpayaman. May time kita mag-isip, nga habang nagpapayaman kita, i-consider nato ang mga ways ni Lord. Amen? Mao pa ito win-win. Mayaman ka na, ginko consider mo pa ang ways ni Lord. Amin ito ungod na yaman. Amen? Bukto, the things that God wants, hining a rich young man to do, diri niya gusto laktan. Okay, asya nin buhata. Diri niya willing himuon. Diri niya gusto. Diri niya kaya mag-commit. Kasi bukto, it's about commitment. When you say, walking out the ways of the Lord, it's about commitment. And sadly, inihiya nga rich young man bugto, diri niya gusto mag-commit. Diri niya gusto. Kaya na nabo, when he heard what God requires, ang gina-require ni Lord, nasad hiya. Nasad hiya. Kaya niya nasad? For he was extremely wealthy. Tungod kay kayayaman niya, Doro. Bugto ibig sabihin, diri niya kaya mag-commit. Haways ni God. Diri niya kaya mag-commit nga bayaan niya possessions more than God. That's why he felt sad. And bugto, what is more saddening here, hini nga rich young man bugto, amin mas nakakasad. Kasi ini nga young man, dumao piya ha right nga person, nag-ask kiyahin right nga question, naka-receive yahin right nga answer, pero he made a wrong decision. Aminin mas nakakasad. Dumao piya ha right nga person, nag-ask kiyahin right nga question, naka-receive yahin right nga answer, pero he made a wrong decision.
May times ba nga sugat kita ito? Ito nga, kumada kita gusto natin mabuligan kita. Pero pagkadagin, tagan ka na advice at lahat, iba lagi pa ni mo gimpili. An malain lagi hapon. So ano, good? Ano ganun karuyag, matambling. Diba? Dahil may sugat kita ito. Nadaap kita para buligan, pero di gintagan na kita ni Lord, asyanin mo kailangan ni mo. Di rin man kita willing to take. Ngan asya ito, an mas nagpapasada aton. Waray niya bugto take ang mga ways na gusto ni Lord himuon niya. Instead, iya own ways an iya ginpili. Lumakat iya, sa diya nga lumakat, ngan ansya iya gusto nga way, nga tahakon. Ginpili niyan iya yaman. Lumakat iya, sad nga lang. Naging sad boy hiya. Di ba? Bagan ka-happy niyan pagdaop, di ba? Oh Lord, paano ko nakuha ng tinatans? Pero maamis kang bugto kasi, ang next thing nga mga story is an encounter ni Zacchaeus kan Lord. Nandito ko nakitaan nga, iba talaga at favor pag society ba? Iba at favor pag may kaya ka, pag may power ka. Kasi, di ba, Zacchaeus, kung gaano yung Korean, di ba nga mamiti Jesus, iya, bagan ka iisi laha iya. Pero bugto, di na natin makikitaan, it's not about how you start. It's about how you finish. Hiya, nag-start iya, encounter kan Lord nga madalila, pero an iya finish, nasa diya. Zacchaeus ging Korean niya pag-encounter kan Lord, but he had a good finish. So yan ang bugto, be considerate with yourself. It's okay kung yan na, nagpapagod ka, nagkukuri ka, as long as you keep pursuing the desire of God for you, the ways of the Lord da imo, the word of God da imo, you'll have a good finish. You'll have a good end. Amen? Yun at mga bugto, yan ang New Year. If you really want to have a happy New Year, walk how ways na gusto ni Lord. Ayaw how ways na karuyag mo. Kasi bugto, habang ginpipili naton an aton mga own ways, ngan habang diri naton ginpipili an ways ni Lord, waray, nothing will ever be sufficient for us. We will never experience enough. Haaton. We will always lack. Hana. We'll always lack something. Habang aton own nga ways na aton ginpupurso, ginihimo, ginwa-walk in, we will always lack something. And the only thing na magkukumpleto aton is when we walk according to the ways of the Lord. Amo la iton magpapakumpleto aton. Ngan amo la ito an ungod na magpapalipay haaton. Bugto yan na, may da ako short video na liwat na ipapakita yo. This is a testimony. Very short testimony la niya. Usay niya nga achiever ha iya life. Pero ginpa-experience siya in wake up call ni Lord. To remind her nga biskan damon iya na achieve iya life, may kulang lagi ha iya. Gin-remind niya ni Lord nga may kulang lagi ha iya, and that is God. She lacks something, and that is God. And everything that she has won't matter at the end of the day. Ang siya pa-realize sa iya ni Lord. Let's watch this short video. I grew up in a comfortable Christian home, and I saw God as this scorekeeping entity who monitors everyone. So I thought that as long as I tick all the boxes, obey all the rules, do the Christian things, such as reading the Bible, and being active in ministry, be a successful doctor, an obedient daughter, and an all-around friend, I am okay. I tried so hard and even made it to number 1 at my diplomate board exam. I credited myself with all of my possessions and achievements because I thought I'm so good, perfect even. I didn't really believe I lacked anything, or so I thought. But God is so faithful to leave me in my self-sufficiency that I got sick to the point of dying. I couldn't really move. I had tubes and wires all over my body. I couldn't eat or bathe on my own. I was completely in a helpless state. All the things I acquired and accomplished suddenly did not matter. It was at that point that I realized my life meant nothing without God. He is all we need, and it is because of His generosity, His goodness, grace, and mercy
that we experience what we enjoy, not by works, but His. Today, I am motivated to share the true meaning that the gospel brings to others, my patients, friends, and family. I want to be a living testimony of what true dependence on Him looks like. It's brought me to the truth, and it's also given me the full life I've always needed. Truly, there are no limits to where God's faithfulness will take you. Diba? Mga bugto amazing. May ministry man niya. May tanan na, doktor niya. Diba? Ano na iya nga tanan. Pero bugto, do may ministry niya, na church niya, diri guarantee nga may Ginoo hiya. So higad talaga an ungod na makakakompleto ha aton. Diri an may ministry ka, natin ka cell group diri. Habang waray ang Ginoo ha imo kasing-kasing, biskam pa daw member ka tanan na ministry. Waray mananabuhay mo. God will keep reminding you, God will wake you up para ma-realize mo na diri mo need an ministry and whatever is that, but it's He na need mo talaga. Bugto, we should not depend on anything we have in this life, but only in God. Ayaw kita pagdependa ha aton yaman, may yaman. Ayaw kwarta, ayaw kang pagdependa, ayaw trabaho, ang mga tao dida, kan Lord kita depende. Because when we keep doing that, we will experience han life nga may abundance. Han life nga ungod na masaya. Amen? We should live up, mga kabugtuan, the ways of the Lord more than our own ways. Kasi, amo ito bugto, an ungod yung maghahatag aton, happy nga New Year. Yan na bugto, excited ka na ba ha New Year nga maabot? Amen? Excited na maaram na kita kung anatatihimuon. Amen? You know what bugto, in our lives, if we want to experience a happy New Year, kailangan i-address natin the primary problems, the main problem. It's not the problem of money. It's not the problem of your body figure. It's not the problem of who you are. Bugto, the main problem here is the problem of allowing your own words to control you. It's the problem of your heart's desires. And it's the problem of your own actions. Of letting your own ways amo na susunod ay mo kinabuhi. Bugto, as this year ends, pero nalakaadlaw, I know maybe there are so many things that we want to say goodbye to. Damo, I think, di ba? Maybe damo. Ang mga butang na gusto natin mag-goodbye na kita. Bugto, may we never forget the most important. Ayaw natin kalimtian pinaka-importante. That is the goodbyes that God wants us to make. Nga ano yung tirabog to? It's a goodbye to trusting your own words more than God's. It's a goodbye to pursuing your own desire more than God's. And it's a goodbye to walking in your own ways more than God's. Those are the goodbyes that God wants you to be reminded of. Yan na, nga mag-New Year. So it's time to replace our self-centered life. Kung makikita natin mga points, bugto, it's more our own. It's time to replace that, bugto, with an self-centeredness. It's time to replace han pagiging Christ-centered one. Kasi you know what, mga bugto, this is truly what will make our New Year happy. A Christ-centered year is what makes a happy New Year. Let's all stand, mga kabugtuan. Let us end this our message with a prayer. Let's close our eyes, mga kabugtuan, and let's pray to the Lord. Our Heavenly Father, we acknowledge your goodness, Lord, Ama Kinabuhi. We acknowledge your greatness. We acknowledge your power. We acknowledge, God, who you are. Haamon mga kinabuhi.
Lord, you have been so, so good, amon, from the beginning. And until the end, O God, we believe that you'll continually be good, Ama, kinabuhi, O Lord. Today, God, we just want to come to you, Lord God. Humble ourselves, Lord. We just want, Lord God, na i-realize, Lord, na naging buhat mo, Ama, kinabuhi. Pero Lord, more than that, we also want to realize today, Lord God, kung ano, Lord, ang mga wari namon kabuhat, Lord God. Ngan kung ano ang mga ginbuhat namon, na diri mo dapat gusto namon buhaton. God, we humble our hearts today. We ask forgiveness for the times, Lord, na mas ginsusunod namon ang amon own words. At times, Lord, na ginsusunod, ginaalaw namon na ang amon own words ang magkamayada final say, Ama, kinabuhi. We ask forgiveness, God, for the times, Lord God, na mas ginpili namon ig-pursue ang mga kalugaringon namon yung mga desires more than yours. We want to ask forgiveness, God, for the times, Lord God, we keep walking on our own ways, God, more than your ways, God. And today, Lord, we want our lives to be changed. God, we allow your presence, Lord God, to move ang mga kinabuhi. We allow your power, Lord God, to move, Lord God, ang mga kinabuhi. We allow your word, Lord God, to have the control ang mga kinabuhi. Let your desires, Lord God, be our ultimate goals, Lord, ang mga kinabuhi. And let your ways, God, be something, Lord God, that we want to accomplish, Lord God, habang life this new year, God. Lord, salamatan imo word. Salamatan imo message, Lord God. Salamat, Lord, for empowering us once again. Salamat, Lord, for letting us realize the things that we should prioritize doing, Lord God, this coming new year, oh God. And we pray, Lord, na ini nga bago nga tuig, Lord, diri lahiya maging new number, Lord God. Diri la magbag-ula, Lord God, an number, Lord God, from 2024 maging 2025, but maging bag-o talaga hiya, Lord God, nga tuig. Maging bag-o hiya nga experience, maging bag-o hiya nga encounter ha imo, oh God. Maging bag-o hiya, Lord God, nga encounter, Lord God, ha imo, hama kinabuhi, Lord God. It's a new us, Lord, that we will be seeing, oh God. And we pray, Lord God, that all the changes, all the progress, Lord, all the successes, Lord God, nga amon ma-encounter this year, Lord, maghatag lang glory ha imo. Maghatag in honor a imo, mas makilala ka pa, Lord God, ang mga tao, truhan ang mga kinabuhi, Lord God. Lord, here we are, God. Here's our life, Father. Let it be a living sacrifice for you, God. Use us, Lord God. Continue to mold us, continue to use us, oh God, and continue to fill us, Lord God. Lord, ang mga salamat. We glorify you, Lord. We honor you, Lord God. We glorify your name, God. Be exalted. Haamon words, haamon hearts, haamon deeds, oh God. We love you, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen. This morning is our Holy Communion.